wo also Bempah sambe na won kan fa Kennedy afra ho also Bempah se wagu asofo anim ase e wo Ghana ho wo when you bottom sika nyame madia ba sori fie so mo de bebo afo de mo de mawa na wo de ama bloggers so mo fan ko di atam o mo fan ko attack asofo kwa kubofo ka ho asofo bi obepeja wo Ghana ho besi asori dan dia wo tan also Bempah so when you bottom sika de ama blogger bi so wo fan ko di sofu bi atam Sabraga bia di sofu bia tema wa fafo na chemis car. Also Bempah yare ani akatua. Okona wa sori wo nyame maso no. Onyame sori wo so. Israel don bere ma won sori wo so. Osoro ni asase en sori wo so. Onyame a wo tia di boye fo ka no. Won fa so akatua, won fa mawo. Me domi wo Yesu di mu. 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 Me domi wo Yesu di mu so Bempah. Sa wa jinya me masika. E di abo reverend me mbasa me kwatu. Wo di abo be du ko bi ho pa. Wo di abo na jigezi ho pa. Wo di abo prophet kusipo ate ho pa. Also Bempah me domi wo Yesu di mu. Onya me fa yare ani aduro anto wo ne wo maso e wo Yesu di mu. And then, more than 600 you go pro church members. Bible say baby about no neighbor say shall nyame ho. So also Bempah one boss of be on power Ghana ha. Me do me wo Yesu di mu. 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 Oh shusha ubehu. I know you want to buy your Prophet Dr. Bendigo Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawam Owusu Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Ebusiana no kwese da etwemu e wo Reverend Owusu Bempah asori da buhwe oyew e de gu fom pai to aka ho kire se obi a Ghana ha bebie wa no akase wo no sofo no oye gay no sene woyew no eboto na papai no sa ene wabrabo enye se wo no so eye gay e na wo di nan a sene eboto no apapai no sa ene nyame ema wo no so abrabo enye we ebeto media no se bi mbisa se anze asofo yi ehe ena maduri na se me no kase ne enam so mane de oyew ni gu fom pai boto kan ho no ena me sister Afia Schwar nega so no so asa aba bonten abefa oyew ni biem de gu fom o kire na Owusu Bempah se oyew ne de oba brochira e de chikosu de emusia ehe ne Afia babedu ha too much gh eno ni gu so wo hwe meso so be subscribe to me so na de be on aka ho se na be na upload bi atom pe won the first person ya won sa ebidi kan akabi se ye boy de ra ensem ni mu a be na wotwe ya etwemu e na Reverend Owusu Bempah na se ebusa se ko ye chika be na wotwe mienu ni e na Reverend Owusu Bempah sorry dem ho wo ka se ne e koso e wo NPP amanyoko nim no e wo no e na asset confusion e de atomansa no benyam ho adidi mu no age so mba na se e be pa na chu with all my heart oni pe bi antimi ntena Ghana konya so without me Owusu Bempah in the name of the Lord, in the name of the Lord. I say this once more, nobody that obibie ni wa ewe radidim you can't obibie ni wa you can't you can't what to me you cannot have power, you cannot arise. Me demani so ube lose election udia ya campaign bia no. Now when I set my eyes on you, that is my calling. Fewie no ene wokobo honorable Ken Akomprekun ejapon edin kire se wono we nipa bia na koma ye obetimi aba baye oman mampeni 2028 aba ye ba beto no yeso nyina enim entokwa eda ye papa Kennedy Akomprekun ejapon ene ye sister Afia Schwar nega entem Afia Schwar nega so eye NPP ni mapa na Reverend Owusu Bempah ekoka ase na Afia se ne jimechichiriwachi esi den na otumba bonten ebeka NPP asem san kwhye nkom ka ho se Ken ebetimi aba baye president ene se Owusu Bempah enim nkomhye na wonim ho a wonho ne sere ene Afia edne betina media no so ehoro ne yie pa kan sema kese ena efa no enum ena wokoka ase ye papa Reverend Owusu Bempah no wo ye gay ya sebi mpedua woni emema ene di akatima kapen agro ewo empaso Owusu Bempah boy no di ni true wo London e ma moda DJ aware no story le pie
I told you people. Let's start by saying, I am Afia. Me na broke a video, me naked video, to YouTube. No, I am ya. Mama warrior. Need to my warrior to America. Also, Bempah, Jai Trumudie, Neti me warrior. Also, Bempah, Jai Trumudie na warrior. Also, Bempah will be ampeno. Oh, scan the colors, ne. But will be unpenny because Trumudie and the Trumuno, or ya suffer Trumu. I also Bempah. Me so pagina wa sorry dem ene nkwase afo no esaka bibi fa MPP na wo biom enya wo Jones no enya wo mo ame mo 2000 ena wo nam ka chen kofo se me you grateful wo kwasi animu Owusu Bempah wo kwasi animu ye jeli wo no wane ma ye jawo me dance ni me Afia me dance ni Bishop Salifo Amwako, what that prison no, men na me hear one phone call, kwasia, MPP phone in a ye woman no, me Afia, one phone call, and I'm here my edijao, wokwasia, who is ungrateful more than you? Who is ungrateful more than you? Oka wo bini wona na MPP for enfiu no. Me na Bishop Salifo Amwako efreme wokwasi animu wan freme anko ufie anko damasiana wan freme ama ufie amedamasiana ana mama kafui madam fu sofu mama kafui kame ho wan freme ama ufie amedamase se wuti de maya ama wo no kwasia eya bia fia na Salifo Amwako freme asemi anya Reverend Owusu Bempah denti ene ba oba na asori dem kwese dey etwam ibehwe wo ye go fom ede to ano ebo ho pai no kire se sei ene fiashwas nega eka ena sei so na Ghana fo eka de to ne so de ebraso se san kwase asem na asabi o egu ma no odi full stop esi san krofo no so wo se wo ye bi ma bibisi e wo bi abrabo me no hu se ampatumi bi e wo baabi makoka MPP asem no sofo onimnia e wo me ni MPP fo ntem Tamana MPP for eba me hono ono na owo hobi onim dia course o sofo bra o mu gusuba de batie me samede yaudi e kasa munya me na me mpo me heart o sofo Afia swasne Ghana me ka se brebi o ka se the MPP for the year, no, Senko, no more year in the sun, ko be more than a chair, dear me, year. Nedientin, if you are snake, did him attempt say, me cassette ya MPP. MPP for I am a bonny, woman him so my am a bonny. Oman am a bonny, and Senko omu Crofua, omu Casamo communicators. Senko mon Casao. Radio Cine TV so patchons ya Owusu Bempah boni man penifo kra ba me nchen pa me chew so my me boni they know so my me boni and it's true na kenu se wo ye ne say no so be check say fia kra ba bonten e be ka say oh ene no ko fine no ko tantalizer new no ko gazetted in town mama part aba be ka che say won nya entokwa no ne Reverend Owusu Bempah e kunu nti o che mama part say esan do wodo nti san tokwa no de wo jai ko won ko biem na nso we sister fia ko hu say Owusu Bempah apai to happen no say to akeke wo so for to ade be bia me we ya brochi me mu ba ha e ye wo live wo ye de chikosu akra de nti dua na wa bono no wo bo ne bimre bi atwem anya hwe na de na che say we so ne wa bo ne e be adwuma sei ene fiashwas nega edi muaye no ema Reverend Owusu Bempah Papa Owusu Bempah wow extra virgin I not tell you any unfortunately America ha ye chikosia oya na digu for na ye de chikosia kosia ye de che me ba ha ya abrofo na de nyamesom e ba Africa me nko brodi asori bia bia mubu anointing oil ema wo bia so mfa nkofie because say them cholesterol crack kosoro Papa the article for no ya de chikosia I also who na me mother no also baba 2016 what's me supporting John Mahama na chenchira me supporting Akufo-Addo also baba what do me change na no ye no enti do I dey theatrical no dramatical no and grow up also baba grow up because oh I'm gonna go for me the people go for mama Papa also baba
bebe papa se nyame tiase na nyame ye nyame na nyame ye nokofo se mo pa nyame tiase se Bishop David Oyedepo a me modo sha me sofo se ni nyankopon tiase so Oyedepo nyankopon tiase Owusu beba en sama wa kan fa bedu ko bi ho na bedu ko bi afi bi o ma o cha wo cast no sen Owusu beba bedu ko bi wa di sinti na ama ni gu ya wa sorry sesa na ya nyame emma ya wi a eni akatua emma wo so emma wo maso emma wasefo so Owusu beba what say bloggers edisi Nigel Gezi so can someone no kuna to Nigel Gezi so and go na sorry the TV station why I anointed oil so through nyankopon tiase say nyankopon and the catcher me ma say me mother ya ba woman na me nyame adwuma san na me mafiwi ase na me odin for dia Owusu beba the odi ya Nigel Gezi no onyame akatua ehwo no me ya wi nya akatua embra wonye wo maso wasefo so Owusu beba wo bo ma me ngege ni wiase nyina pa say yankoku prophet kusi boaten ani wase Owusu beba and sama to kusi boaten no wo ka wo say nyame tiase say nyame ya no kwafo say wa soro ni asase ketuafo say wo Owusu beba say obi aka ho asem until yare ni akatua ma no so dia apa wo to prophet kusi boaten so no say nyame na afro kusi boaten ene ne ma nyame na se kusi boaten me ya na djuma na se nyame ye nyame a osoro ene asase one wo ne wasefo ani Owusu beba wakatua wani mguase emra ne ya afi tie ne tie ne biom asofo a wo pass egu wo mani wase asofo a wo do wo mama bloggers wo Owusu beba nsambe na won kan fa Kennedy afra ho Owusu beba sa wagu asofo ani wase e wo Ghana ho wo why you bottom sika nyame madia ba sori fie so mo de bebo afo de no mo de mawa na wo de ama bloggers so mo fa nko di atam o mo fa nko attack asofo kwa akubofo ka ho asofo bi obepeja wo Ghana ho obesi asori da bia wo tan Owusu beba so when you bottom sika de ama blogger bi so wo fa nko di sofu bi atam sabraga bia di sofu bia tema no afafo na Chinese car Owusu beba yare ani akatua okuna wasori wo nyame maso no onyame sori wo so Israel don bere ma won sori wo so osoro ni asase en sori wo so onyame a wo tia di boya fo ka no won fa so akatua won fa mawo me domi wo Yesu di mu 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 Owusu beba sawa jinya me masika adi abo reverend me masa me kwatu wo di abo bedu ko bi wo pa wo di abo na jigezi wo pa wo di abo prophet kusi boate wo pa Owusu beba me domi wo Yesu di mu onyame fa yare ani aduro anto wo ne wo maso e wo Yesu di mu anya nipa more than 600 ne go mo bro church members Bible say baby abanu ne ba se shalo nyame ho se wo Owusu beba wan bo sofu bi wo pa wo Ghana ho a me domi wo Yesu di mu 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 afi sa kwasi ade na wo gina wa so de mo ye no me bona dande e empra so e de ba wo ni wo busuafo so e wo Yesu Kristo di mu ni chasiri
And so, Sister Afia say, "Get your boy in your quackoshe." Send your no so. I reply, "Abre Reverend Owusu Bempah. No way no Ghana for HS. A dear boy na kasanya de beko be social media no. Ye free board you also enye na ye hu obi adua bia enya no. E wo social media no. Say Afia say get to Ghana ha. Upo bia ya bru ne nua pa. Untimi enkenye Afia emfiri ye na kwa akotogo nyina. Akonyina togo nsuma bo ne dua so no na say o no aka so na mo dua bo no kra mpe no to bo ne dua enyi. We ene nsem wa Ghana for e ka mesrew na ne wo so wadwen kyerɛw no obeja ewo comment fi se wiase no bia ne na adwene se ne esitie me kyerɛ ma adwene fofo kyerɛ na wo so wo kyerɛ wo de no ne aka sie ne na fe nya asɛm no ne semfo anase ne puma sibre too much gh ɛno ne gu so wo hwe wagya comment na wie no me subscribe button so na de bell na ka ho se na be na upload me to wo pe pron na wo phone na bo wo kae na watimi aboso etie ehu se ne nsɛm no nyina esitie all the social media platforms say Facebook say Instagram say TikTok say Twitter ana ene X ne nyina akɔ hɔ a ɛyɛ too much wo follow no subscribe no like ya share na wo nua bi nso enye bi ahwɛ that good and I'm